Akubingelele mbukeli emsakado wakho Eswatini TV. Ngithamukose mbuyisa mbukeli. Ngibukele kanje mbukeli sahleleni lakho letenkolo. Litsini Libandla. Leli hlelo mbukela khona sibakho ndawo letenkolo. Sikubukela khona embhalweni. Kuthi ngabe umbhalo uthini. Ehlelweni ngembukeli siba nabo ke bafundisi nebantu abacecishekile yenza letenkolo. Sibacele nje abantu abadzala ukuthi abantu bahlala nathi sidzingize leso sihloko soke sikhona ngalelo langa. Ngembukeli ke lamuhla ke mbukeli ke sithi nje asesikhulumise nje mase sikhulumisa indzaba ye-tithe sakhulumisa indzaba ye-benefits yawo ye-tithe. Lamuhla ke sesithi ke sathe nje imibuto kubabukeli emakhaya labafisa abafundisi namhla e-studio bayikhulumise babaphendvule la khona bangevisisi kahle khona concerning kona kweshumi. Ngembukeli ke ngihamba lapho uBishop khona Bishop BK Bamali sisuka ebandleni lase Flowing in the Spirit Church and Ministries lapha enkambeni emlomtsala kahambe edwana uhamba na Prophet Jace Melane usuka lapha embekelweni ebandleni la The Throne of Grace Bible Church. Ngivusele babe ngivusele Bishop. Boyisa lembukele ekhaya sikulithuba lelihle futhi evikini lethu lesithathu selo sithengisa lenzaba siva bathi ke namhla sitophendula imibuto kunjalo ba kulobe silo sikhuluma ngako Mboyisa kulokuvuka kumlaleli kumbukeli ekhaya siyajabula kuba khona le prophet siyajabula ukuthi sibe nawe simelane namhla egameni lika Jesu. Amen amen prophet avusele baba Mboyisa hawu mina ngidawusebheneza Emmanuel sethwele wasebaba ulukhulu kodwa nje ke ngisaNkulunkulu egameni la Jesu liBhayibheli lithi 119 verse 130 Psalms kungenisa kwalo lifu laNkulunkulu kuletha kukhanya neqonza. Siyathemba ukuthi kuko konke nje lebekukhulunywa lapha umlaleli uyasitakala ngegama lika Jesu Kristu futhi kuchacheka tinto ekhayene Nkosi Jesu. So nalamhla siyamthemba uNkulunkulu ukuthi utawusipha licebo lolufanele kuyiphendula imibuto mbukeli egama lenkosi. Amen. Njengoba ngishilo ke mbukeli sesivele singena kuyo indzaba mbukeli ikhona inombolo yethu kubabona kutse sikhona na social network uchubeka nje usibhalele mbukeli na umuntu wakho uyofika ngalinye ilanga ngakithi. Nkosi Bishop kunembukeli ke ekhaya lothi can I trust the church with my money? Yeah, the answer is ufanele ulethembe isondo lakho Mboyisa ngemali lo yakho lamgwinya kancane ngincenye ukukhuluma nakasayiphethe la kuye ukuthi nalebe ngoba naso unikele Mboyisa iyagcina ba yakho le mali. Okay. Iba yakho na uyiphethe ngalesana semanje Bishop but wayikhipha le mali wanikela manje awukhungela lutho la ukuthi yakho uyidwa sayibuye na unikela Mboyisa nembukela ka awubhangi. Okay. You give wapha ke ngeke ungiphe skipa ubosho intoosicheka ukuthi ngisiwashile. So ngingathi mine uma ngabe lisondo lakhe leli ukhonda khona la ngumfundisi wakhe lo wamsita wamshumayela wamnikala ngamnika kona kufika isikhathi sekunikela angithemba ukuthi ngoba wamethemba lakathi nawuthi Jesu inkosi phakamisa isandla sakho wethemba kwaphakamisa akethembe nanyalo umlaleli ukuthi nakanikela imali tawena lokufanele. Ngiyayithanza lena Bishop lokuthi le mali yakhe nayisela iphethe yasuka la kuye ayisesiya inyamakhulu. Ngosabe iProphet ngiyacela babe ukuthi nawe bekhona ukushoko la nakumbukela. Siyabonga baba Mboyisa nembukele ekhaya. I concur with everything Bishop Blackshobo yakhe mabom nakhona kodwa biblically speaking wena usteward ayisiyakho ngegama lika Jesu Kristu yaNkulunkulu nguyelo ngumuphi and who's the source of all ema resources. Thina singema stewards babe Mboyisa nembukele egama la Jesu naka sithemba uNkulunkulu ngekusinika ingcebo uthi simphathele kahle with one intention kuthi ku-advance ema-missions aNkulunkulu. Okay. Kungako uthi kaBrahma ngikubusisa
not for you to remain blessed. Hey. Angubusisela ukuthi uhlale ubusisekile. Kuva kahle. But ngubusisela ukuthi ube sibusiso. Yeah. Kuphi in the kingdom of God. In the name of Jesus Christ. Amen. So singalisho nje emlaleli ukuthi yakho mbamba but akusiyakho. Yeah. Number 1 first stage lesho umbishop ke lesibili wazeke wa actor on the obedience. Okay. Wa release akugcina lokuthi bese kuba netinsanjana bekuyibuka lisondo alisilo i-association. It is a living organism. Kuva kahle. Sina nje ithi ukuhleleka ngegama lika Jesu Kristu lokuthi ube lapha ube netishwana lokuthi sevako lapha nalapha kodwa lama policies la governmental sondo akafanani na alekulo cooperative noma lenhlangano yakho lokonga ngayimali egameni lenkosi lapho you have a full right ukukhuluma uthi yewena manager noma bengumanager imali yami isebenza kanjani lapha kube beyikahle yonke le system ingesi contaminated as it is now kube nesambulo ngoba kukonta uNkulunkulu sambulo babembulisi na uwethembe kwawona lama vessels lawa lemukela lemali yaNkulunkulu nawo ahlanteke embi kwaNkulunkulu nami ngiyifaka nesambulo sokuthi nginika uNkulunkulu ngalabo abapriest nemaLevi akhe kungafakelwa emehlo so umbuto uthi angathemba ilibandla ngemali yakhe angalethemba libandla ngegama lika Jesu wasena because ubusiselwe hayi ukuthi ubusiseke uhlale ube sibusiso egameni lenkosi Jesu. Amen. Yasaba kakhulu umngoni saba kakhulu prophet. Bishop ke la kunembukeli lothi umfundisi yena uyakukhipha yini kweshumi ngoba sibona abafundisi bawubita lo mnikelo wemathithe but bona abakhiphi yabo imbiloko. Kweshumi umfundisi uyakhokha. Umane mbuyisa angathi ukuthi ema understandings ethu ahambe agcine. Okay. Uma ngingumfundisi ngikhokha kweshumi la ngithandaza khona. La. Nesingami awusokungakhokha kweshumi. Ngoba le mali uyifaka khona na utaphinze futhi isebenze khona. Okay. So it's kweshumi kufune la ukhiphe kumpriest wakho. Yeah. To your spiritual father. So laba abagade ukuthi envelope ngiyifake la kanti phela nami envelope yami iya la ngidaba so kweshumi ngiyakhipha but ngeke kwami kweshumi ngufake la kwami kweshumi ngukhokha nami la ngidalwa khona ngidothola lesibusiso sebupriest le kulo mpriest wakho Ku transparent inbabe ngoba ngicabanga ukuthi lo mbukeli unembuto nje nje so unesikhathi kuleli bali bathi uyabuka ayisiyakukhipha thina kweshumi bathi babe asiwadi umkhwa lapha ethu khona noma kunjalo ukhokha kuphi yena ngothi ile transparency inakuthenini bayadi nabazalwa ukuthi uphethwe employees. That's right. Ngoba lo lesondo kufanele bathi ukuthi thina siphethwe ngubaba umkhulu wethu ngubani. Okay. Yes. Ngoba lo muntu lo kufanele abakhona lapha buya khona lokuthi ulapha nje uphethwe ngubani. Lo ngihlethi nje nginemfundisi wami lo nelungelo lokuthi naleka ami esondweni anganquma nakunquma ngoba umbabe kimi so lelisondo nabe liyadi ukuthi babe uphethwe kuphi definitely ufune bathi ukuthi ngiyakhokha kweshumi nalo kumpriest wami ngicina kakhulu lo mbuto baba uyaba yini ngibabe babe wakho ningekho kuseministry. Yes, uyaba ngiyabonisa nje nawo uflow in the spirit babe nayo leminye uyaba phela ukuthi babe nami sengiphumela ekhaya ngibitwe uNkulunkulu ngemsebenzi yena umbabe ngiphumele ngitrainwe nguye ngingileke ngibonga ngoba ngidle ngafundza kuye so uyangikhipha ke imali lapha ke sengibabe ngicela ngicela baba kube imbuto yakho mbuyisa ifana nale smile sakho manje kuhlele smile lembuto yimi kunjalo. Thank you so much babe ku structure na ku mechanism yekhokha kweshumi the lesser ukukhokha ku the senior. Yes. Okay. In the name of Jesus Christ. Amen. Kungako la na Abraham anointed as he was, blessed as he was, but wakukhokha ku Melchizedek. Yes. Ngeke ke irregular ngescripture
kuthi mina ngwase throne of grace ngingakukhokha khona la throne of grace egameni lenkosi Jesu because I'm a lesser, I'm inferior ukhona kufuna abe superior egameni lenkosi Jesu lo lotho thola kwelesibusiso egameni lenkosi Jesu so kubuyela ke kule nanjani ye transparency lokuthi ngabe how knowledgeable and are we as a church kwathi ukuthi babe wethu lo ifounder lo ngumprofeti wethu lo ngumpriest wethu usitshelile ukuthi yena vele ibackground yakhe utalwa la kunaye lapho eluswe khona ngoba siyaluswa nathi egameni lenkosi Jesu so nje babe in short embutweni wakho kungaba lichilo ukuthi umfundisi angakhokhe kweshumi uyakukhokha but ke akakhokhi ngesondo lakhe egameni lenkosi ukukhokha lapho ethwe khona in the name of ngiyabonga kakhulu hey Nkosi yami ngiyabonga kakhulu Mnguni niyangiphendula abafundisi ngizange kusho lokho babukele bakhona ngiyaphenduleka kwathi umbukelo uyaphenduleka naye ekhaya Bishop kunembukeli ke la lothini kanti kweshumi kuba imali kuphela yini ngoma ngiyalima dibhidwa nangithwala ngiye nade sontweni umfundisi uthi angithengise mlethe imali ngicabanga ukuthi liphandwa libhekile Mbuyisa kweshumi akusiyimali kuphela ya kweshumi nje uma ngabe lo muntu lethi ibhidwa takhe ukhonile lokuthi ithwala wayofika lapho dikweshumi iBhayibheli lithi uma ngabe lokweshumi kwakho awukhoni kuyofika nawo le enikukhashane akuthwaleke you can exchange it for money but nangabe ungene nako lo muntu la kusho ukuthi kuyakhona lokufika la angeke ngathi sela bese uthwenzayo ukuthengisa no kweshumi akusiyimali kuphela cha mfundisi mhlawumbe umfundisi ubona ukuthi sidinga imali kwanyalo la sontweni akathengise le bhidwa bese uletha le mali ufaka lenye topic nyalo lehlukile kunaye kweshumi nawuthi umfundisi ubone ukuthi udzinga imali isondo la Jesu uma ngabe uNkulunkulu siblessa ngana ngamahlabishi sidle mahlabi uyathi usizo siphelele leso wena i-department yakho ukukhuluma nalo uNkulunkulu wakho wedwana ukuthi Nkosi udzinga into lenje afake yona eminyango amen ngiyacela uyilobole nawe baba thank you babe kulethwa konke number 1 number 2 nase kufikile endlini yencebo ude lungelo noma ngabe ngibani manje kunele nje uyathi umbishop nje sofaka lesinye isihloko ngoba sitawusukeni emabandla akhona nje Mbuyisi kule structure lesikhuluma ngazo zinela this is a godly structure okay dinga khona timbisi leti waqala kwemabandla so ungathi khanza dino leti kanje nalokuthi ke intsaba yekweshumi nakathi nje lo mbuto can I trust my church with my money vele angabe lo mpriest vele wabitwa uNkulunkulu yini but ngicela angangeni lapho mangilothita abantu babukele but nje be convinced ukuthi uyabona inceku le makule ngithandaza kuyo noma babe wami enkosini inceku yaNkulunkulu egameni lenkosi Jesu ngiyabonga kakhulu prophet kusabe mbukele ekhaya siyabuya ke sathi khona itolo ngiyakhona ukuthi chorus takele khona mbukele hlala nathi Sehlelweni mbukeli Litsini Libandla siyakumukela thapha emsakazweni KWESHUMI TV sikhulumisa nje mbukeli indzaba lamuhla solo sikhulumisa indzaba yekweshumi sesibuka nje mbukeli sithathela ngako kwembukeli ngasekhaya uthi ngabe umbuto lo ngaba nawo ubhekise kwabafundisi bami ngabe uthini Nkosi yami ngibone kunembuto ke lana babe amen lo uthunyelwe kumbukeli uthi mfundisi lokweshumi kwami ngabhala yini ukuthi ngifunani kule envelope uyabekisa lana ukuthi ngifuna imoto indlu umfati blessed be the name of the Lord babe cha ungeke abhale kanjalo umbukeli ngoba lokuvele kune specific assignment kune duty kune purpose leyiyodwa nje lekufanele ingangcoliswa egameni lenkosi Jesu so kulokunye uNkulunkulu before umlalela khokhe ledisho umntakhe noma ibhadala uyathi ukuthi ngayimoto and kulolu hlobo lolu lweminikelo because ngilolunye hlobo lolu lolwankulu lokuyingcenya uNkulunkulu akafanele abhale imoto
egameni likaJesu akabathi lekhatsi enhlitweni yakhe angamane abhale deep down enhlitweni yakhe akurelease hayi ukuthi akubhale envelope kweshumi nje kweshumi babe bemixwe ethempelini kungcwele kwaNkulunkulu akubhalwa lutho akungangcoliswa ke ngeticelo letifiso senhlityo yethu noma ngasidzingile uyaphi uNkulunkulu kwembukele aka-apply njengaloku lisho livisi 6 number 33 Matthew akafuna ecala umbuso nekulunga kwaNkulunkulu konke kutawungedetalela but kweshumi akuye kupure njengaloku ukuthi imoto nemfati netindlu utholakala kulokulunga kwaNkulunkulu kulokulunga kwaNkulunkulu kulokulakwenile but lapha angakubhala lenhlitweni yakhe uNkulunkulu ngiyawethemba kanakho amen ngiyacela umfundisi wami Bishop Iloko iBhayibheli lithi ningelinge uthi ngeke nivule amafastela that's right so now ukhokha lokweshumi sekuvele kubhaliwe kweshumi that's right awubhali wena but kweshumi kunesithembiso lesithi once wabhatala kweshumi uNkulunkulu ulengisa sibusiso ke nekwanemoto encenye yesibusiso kwanemfati encenye yesibusiso kungakuthinga ukuthi uzokubhale lapha ya kweshumi kungcwele nesikhona kweshumi angathi ukuthi bantu ngoba ngihle ngikhuluma lokhu senhlitweni ya that's right ungathi nalabo mphathi isikhwama nesikhona kungcwele ku-priestly that's right sir kweshumi nje yinto le between God and a person that's right akuhamba kuye lena na ukhipha kona kweshumi kulenga nje sibusiso lesihaye the moment ukhipha nje leyo moto yakho ikhona lapha angisila kulesibusiso yes on condition ukhokhe lo 10% yes ungafuni because ibhari akasiyibhari kuLokhu khokhe 8% ufuna kubona ukuthi ufuna kuvela esontweni noma ileadership ikubone uyabona ukuthi 8% lo akaphukudo sikhona sibusiso na utawukwenda njengaloku lishido live usiseke amen bengifuna ukukuta lapho ngosami prophet lokuthi lo munye ugcina akukhokha nje sathi ngoma esontweni batawuthi angakhokha ingani kule nyanga so ukhipha nje bese ikhona imali so uyakhipha Sangozi mantindo ta kumoya wena babe moyisa nembukeli netindo ta uNkulunkulu kulama standards kaNkulunkulu atisito leti between a man and a man to a man nguwe na uNkulunkulu la ngegama lika Jesu umusa lo ngadendela wona ukuthi uvele wethembeke bi kwaNkulunkulu ungathembeki la hayi bi kwemuntu akanazulu mfundisi na umbishop Mpamani is been preaching for over 30 years akanazulu now nami ngiyashumayela anginazulu ukhona uNkulunkulu onelizulu ukhona uNkulunkulu onesibusiso ukhona uNkulunkulu onesijeziso asithembeke uNkulunkulu lesingesisole kuye kusasa ngoba nguye lona konke nalwadi konke amen bishop ukuna nangimbukeli la yena uthi bekakhipha labashumi nedi waseso uyadzineka lokukhipha ngekuwabona umfundisi wakhe athatha le envelope yakhe wayivula wakhipha imali waniketa umuntu ukuthi akamthengele inyama lapha esitolo lesithudayo manje wasuyalimala lo mzalwane ucela umsinde baba ngimsita lapha la sitale khona ethelele kweshumi iBhayibheli lithi ukuthi kube nekudla endlini kaJehova so kweshumi umnikelo na uphethe ngesandla ungaziphume ihambiye endlini kaJehova ngithi buta lo wabonakala ukuthi le yakhe le envelope lewe lapha ngoba phela unikele ncebe yona yodwa noma ngabe bekusidingo lesasikhona kuleso sikhathi lapha engcebe ngeke siyilahle ingcebe ukuthi yona bekusidingo lebesivele sikhona so yentile lijuku yena soyentile athi wena it's between you and God wena naNkulunkulu you done kweshumi kwakho ukhiphile ngale kunemuntu naye ubhekana naNkulunkulu nekwakhe so asulinyatwa ngumuntu lofanele abhekane naNkulunkulu wena kwakho sokwendile
When I do your part, God will do his. Naloya uphethe kwakhe. Kunala lokuthiwa ma sins of omission. That's right. Uyakubona la. Mina ufanele ukukhokhoshuma as the word says, I must do it. I've done it. What's a lawyer ube sewenda ntapanishwa nginalabhekene la. That's right, sir. Okay, ngicabanga ukuthi kulize lo mzalwane bekangadi kahle lokuthi ngasokukhipha lelo kweshumi. Ube sabuka ukuthi kwenta ini lokweshumi. Thank you so much, Baba Mbuyisa. Nitawucela mina through you, my bishop. Kukithi tinceko. Sinemsebenzi wekufundisa live laNkulunkulu. Njengalokulinjalo. Baba, knowledge is power. And ilivila uNkulunkulu livete emagama ethi bani bambabhubha ngincekiso lalwati. Ngiyacela lokuthi njengalokusho ukuthi kungenteka bekangadi. Jokusakazanga akafundziswa. Ngaphandle ngoba kunebazalwane noma ke ngaphandle nabe kangenwe ngumoya ngegama lika Jesu. Because khona umalo bese uyabangena abazalwane sebayabuka bayanaka ukuthi kwentekani. So the blessing because vele wena so uhamba ngaphandle kwema-bounds in the name of Jesus Christ. But ngithi lengucela kuncekwini athi lifundzise live njengaloku linjalo. Ngeke ke uphiwe konke. Kunalabanye abafundisi letingceku letigcotshiwe tinabo wena lokhu lode kona atibuye tifundzise kuze letimvu taJehova titawati longiko. Buyisa a prophet ngiyayiva lenzaba yalokufundzisa. Ikhona lesike sayikhuluma la uthi bantu labasevela labasengaphenduki bayati. Uyapha uthi awukhuluphala kangakudla kweshumi. Yeah. But lesasindisiwe yini lesemenda ukuthi ngoba sekwakhe ngengubo. Sengiyosakuba. Kweshumi kwenda lento la yakangakholwa ukuthi utowendana. Njoba athi ngidla kona la angakholwa noma sakuletha yena. That's right. Wosiyapha. Bantu bathi bangakholwa bese belunga athi tinto setintshintshile. Okay. Yeah, ngaphandle nangabe khona liso lasabuka ngalo nasane mo leselingcolile lesabuka ngalo mhlambe kungenteka kanjalo but once a time Kusabuyabuka kakhulu Bishop. Lapho kunembukeli lothi yena esontweni wababalekiswa ngile minikelo ungathi iba mnengi kakhulu iminikelo Prophet NEMIBUTO esontweni. Babe wapprova waveta timbawu tebugwala number 1. Number 2 ngeke nje ngibe ngitsini wabalekela lide iminikelo vele iyohlala ikhona. Yini akabaleki nakimithelo eveni lokwingaka nasemhlabeni nje wonke. Yini akadibalekeli takhe tidzingo. Lapha kunendo kunecondition yesibusiso uyasibalekela. Mina bengathi akathandaza uNkulunkulu ukuthi Nkosi sita kungakholwa kwami nekungadi kwami aphenduke abuyele kude ezathu ubalekele iminikelo sontweni because uyathi ukuthi ubalekelani Baba Mbuyisa nembukeli unabo steward. This one is called an unfaithful steward. Unabo manje sokugodlile lolo ngesikwakhe angakhulumi umfundisi ukhulume moya ongcwele athi phani athi hayi ngamane ngibaleke bakhona labanjalo. So kunekuthi imhleke nekuthi simkondeme singathi hey mntwana sekhaya akakusithe uNkulunkulu usengakabuyi Jesu phenduka abuyele emseni. Amen. Ubalekelwa Buyisa. Ngicabanga abantu abakwadi kubala. Yabona imali oyikhipha esondweni. Incane kakhulu kunemali oyikhipha nawe uye eTinventi. That's right. Very small. Imali nje lotana na uthi esondweni angibekise nje ukuthi uye ebholeni. Yeah. Yabona imali oyikhipha nawe uye ebholeni. Inengi kakhulu nemali oyikhipha na uthi esondweni. That's right. Mina ngilamfenge ngeva khona ukuthi nawuthi esondweni kunikela kakhulu njalo imali loyicetha na usethaveni ibanganani on one time. But now the esondweni noma ngawuphethe 20 malangeke kude lotakujikisa ukuthi umbekelele lo 20 but lapha akangeke yabona ugcina kayithole ngithola lefuna ngilamfenge ngeva khona ukuthi nabathi uyinengi imali esondweni basho ini ngoba nabaphuma esondweni bawufaka nenengi nabaya lenengi kunalele siyithathayo. Ngingasikhathi Bishop ngiyafisa ukuthi sishaye amagama ethu ekugcina Prophet ngiyafisa ke usavalelile sababe sivalese ngalamagama lathi ivele le mali ekweshumi babe iya account wayiniyona ebandleni ine account yini esontweni noma umfundisi ingahlala yini umfundisi
uyayiphatha imfundisi ihlale kuye noma ihlala treasury. Cha baba Nkosi yami phela sikhulume ngeorder nangemanagement. Kuya ngemsebenzi ukuthi unganani egameni lenkosi. Ukhona la kukhulume khona uBishop Mbamane ukuthi bo Stefano noMniji wabo bule bakhethwa. Bathi emadoda ngeke kulunge ukuthi sibe number 6. Ngeke kulunge silibele kubeya ngale timalini siphinde sibuye ngalavela uNkulunkulu. Kwakhethwa labafanele laba part of le system yebulevi ukuthi abaphathele imali. So nje babe nakuyo ingcebo for his own protection in the name of Jesus Christ. Akube nale structure babe lesi transparent. Bantu babe bayayithemba into le transparent. Nalokuthi kukhuluma ngeorder. Uyathi ukuthi yonke imali lota igcine ebhuthini noma igcine ku utokhanza uspende kakhulu. Nelide ngalokuthi nje ushoda imanagement yema finances. So babe siyakhuthaza lokuthi atisuke emabhuthini atisuke emakhikhini emajazi diyobhangwa. Sitisuke silungiselela futhi for some dry seasons that are to come in the name of Jesus Christ. Ngiyabonga the 30 second babe uvalelisa nawe. Kakhulu ukubuyisa nabelele ekhaya sijabule kakhulu ukuba nani nonke la nesibukele khona sisakhuluma indaba yekweshumi nemibuto inkosi ibusise nonke amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Embukele ekhaya ungathatha ithuba nje abonge abantu labadzala kusihlonipha nje kulamaviki lamathathu lesibe nabo nabo estudio bekungasiko lula bekushisa kakhulu. Khulumisa yona indzaba yemnikelo noma yekweshumi. Siyabonga nje mbukeli qhubeka usibhalele ke mbukeli inombolo khona mabona kuthi ngale kwalo ngithi inkosi imbuyisa ngithi bolokhu nje nanzela mswati ngapha Thombe Swati TV sibuka samaswati usale kahle.